Tala Fou il nei foi vaenga o Tala Fou mai le si fongo le lo mua I Wellington. Ua mana na ola o fai whaato anga I nisi vaenga o le motu mātua New Zealand. Ina ia wha mamalu pulenga I taimi o mawhatianga mai winga o ngonga o le tau I o lato I tūmalo. Ona o le umi e le ipa u I aise timu. Ua umani whontanga lau fai whaato anga I au ki lani saute. Ai whaapele tūmalo o le Waikato a to hai fo I Mataranaki. E tala noi na ile tu inatu leo se talo sanga alo ia ile mtanga luenga o whaato anga mo se polo inga e alo ia ile tu langa mafotia ua whea ngai malatou ona o le lea o se timu mo se taimi umi. O le alo ia ona wha maru o pulenga I taimi e tu lai mai aini winga onga ma le wha le tono le tau e ma whai ona mauaini vai ngā tupe fisoswani mo le au whai whaato anga. Whailo mai le pele stende o le Federated Farmers o Waikato o Keith Holmes o le to tele lava lau whai whaato anga ua whengai nei ma whaawhitauli e mahua ona o le umi e le aise timu e pau I o lato lau whanua atoa ma whaato anga. O le tu langa lawa whoile e tasi o lo whengai iai ma lau whai whaato anga I le tu malo Taranaki e pei ona whailo mai o lato pele stende o Lidm Kips. Whaadia mai ua matua mangu lava le lau ele lea vaenga o le tino mai le iloa ni aso e toi maua I se timu. O le teimi nei o lo tu whaatasia se talo sanga whai whaatasia lau whai whaatoanga I ia vaenga o New Zealand e tu inatu I le matanga luenga o whaatoanga mo se polo inga e alo ia I le whea ngai o ia vaenga o le motu I matu mani mawhatianga ona o winga o le tau I le nei vai taimi. E tolu se furu miliona tā la se vai ngā tupe ua whaatu langa le malo New Zealand e whaale iai vaenga e mo mia mo le ati na e o tulisi whape ai mani ati na e pui ai I le sio manga ma le a fia o whaatu anga I ni wha mai. O le minsta le pui ngā le sio manga o tama potaka whape mo le pāle mia Christopher Larkson na la ua whaailoa whaala waitere leo fuafuanga le malo ina ua uma le whontanga masani e le kapeneta I le aswana nafi. E au fia e nei vai ngā tupe le se fuma le tasi miliona tā la e whaale le iai no fuanga I fia tu lisi ma tangata mai whafo e tā whawhawa tu iai. Whapea Malesi se furuiva miliona tā la mo ngā luenga whai a wale pui ngā le sio manga mani wha mai e a fia ai wha to anga. Whailo mai e le minsta ia tama potaka o le neise le ni e tolus furu miliona tā la na mau mai I le la fonga mo tu lisi le asa tolus furu lima tā la le tangata e totasi a le uasi I le se lau tā la e le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe. Ua sauni le company e le tise le Genesis Energy e susunu la whainga o atu I le tasi le miliona tone o le koale mo le tise mo mia pe awhai e le timu le tau malu lu o lumana nei. Ua whaia nei fuafuanga le Genesis Energy ona o le popole I le toe ali li mai o wha le tonu ia na iai le tau sanga o mawae le ana le lava ai ma uti le tise ona o le whaiti o le sua vai mo afi e le tise whapea fo I ma le uti o le kesi o le taimi nei la o lea ua tele ia se koale ua whaaputuputu e le company e sa uni ai mo le whaonga ina mo afi e le tise pe a whai e mo mia I le taimi o le tau maru lu o le nei tau sanga. Whairo mai ai e le lipule o le company o Malcolm Jones e tusa ma le awha miliona tone o le koale lea ua iei nei I whale e le tise Huntley mai o lo whaatali ia se siu te tele whapea e a ua wai o na taunu mai se I o atu lava ia se tema mai ua iei fwoi ma le fuafuanga mo se siuta I o I le lua se lau afe tone pe a whai e mana o mia. Ua whailo mai le patia le Labour e whapea o le whamawai ai o te ngata na avea ma whauru lunga o le mtanga luenga le soifua malolo ina ua mafua ona ua le mawhai e fuafuanga le malo so whaatasi o loo iei nei ona fo ia whaafita hauli e tele o loo whea ngai ma le nei au nanga tā ua le malo. O le aspirated te wai le fo ina wha mawai ai le wha tonu a o le soifua malolo ina o le te maitai fo mai e ngo ia Diana Safati ai wha to atasi le vai aso talu ona wha mawai le CEO o le Health New Zealand ia whe pulea ai Margie Apa ona so mai lea ma le wha mawai ngā le wha tonu o le soifua malolo ina lo tele
po le vaenga o le public health o le lifo mai o Nicholas Jones. Ua se so nei mea mani li poti fau ua tangi ai le matua o umi o taimi e whaatari ai tangata mo tango fitinga i vaenga o whaalawe whaafosei po le emergency department ai maise lava i le tonu o auki lani. Whailo mai le sui so upo le leiba mo mata upu tau le sui fua manonoina le tamata i fua mai o Aisha Verrell ua manino mai o le anganga o le whainga malo ina ia tutudi e se mai tangata whainga ruenga o lo te yuru i vaenga ese o le matanga ruenga o le sui fua manonoina. Te tonu o ia o se whainga nei e mautinoa o le a te le se a whaina e tu lai mai ai mo le atunu o atoa. Ua whaino mai i le minstau no fua afi i a wawasa mana i Winston Peters i a le tofia lea o le li i ngoa i a Chris McKenzie e a vea mo te fono fau o le kompania le malo e ta ua o le Ferry Holdings Limited. O le nei kompani ua whea ngai nei mo whiutana inga mo le whaatawina mai ni waala upa sese fau se lua mo le kompani o le Inter-Islander e whaao ngā i whe malanga inga le vau motu au tu o New Zealand. O le lile o tofia o Chris McKenzie na ulu i ai whiutana inga mo le toe whaatawina mai e le malo New Zealand o mea tō tino tau no whaafi i le whaai unga o le vai tausanga e lua afe. Whaai lo mai fo e le minstaya wa wasa mana i Winston Peters ua tofia le tamaita e ngo i a Heather Simpson e a vea mo teitei whono lango ai whape aile li e ngo i a Greg Lowe e a vea mo se tasi o whatonu o le company fōle nei le Ferry Holdings Limited. Ta ua le minsta o la tau ia o tofia i a tūlanga o ni tangata e iai anga waa ma tō mai whaapitoa. Ua whailo mai le whanau o le pāle mio le tukuki o le li o Mark Brown ina ia maua se taimi e whailo iai ma talanoa ai male malo New Zealand e tau fō le whaale tonu le wāli ni mai le wāwhea loa i o malo e lua. O le asonga fuana nafi lea na toe fo ia tuai i a warua i le motu au tui Rarotonga le li o Brown e na ua umana na se singa e tansi le vai aso i le tunu o saina lea sa ia saini ai e se whenga inga whapaanga ma le malo saina i le ai o Beijing. O le isainia lea whenga inga na whaali e Brown e le aise mea e mana umi ai fua le a wai o New Zealand i le saininga o le whenga inga e na ua whisiringia le tūlanga le minsta le vai whafo New Zealand wawa sa mana i a Winston Peters. Sa whisiringia fo i ia la utu stala e na ua fo i muisaina mana i a whaali ai e le i maua se teimi e tala no ai o ia i le maro New Zealand ai o no ielo na whaanaunga e na i a whaia se tala noanga i nai vai aso o lumana i nei. Ta ua fo i le pāle mia o le tukuki se teimi e le o mao o le a ia whalawa i tele ina mai ai le au ililinga o le manienga e pei o na seinia i le wā ma le malo tele o saina. I le teimi nei o le o whailo mai fuafuanga le tua ngai o le pārmene o le tukuki e whaatu se lafo o le whaatuatua ina o le li o Mark Brown malana whainga malo ona o le mata upule nei e winga i le whenga inga masaina mai o le so o lo fuafua ina aini solo te e whaia i Rarotonga whaasanga i le pāle mia o Brown ma lana whainga malo. I Amerika, ai titi mai e to se fulu la whaia tangata ua mariri wai ona o lolonga mata whenga whaafusei na mafua ona o winga lono wana a fiai i ale tūlangi saute sa sae o le tenu i le whae unga le vai aso. Ta ua mai se ripoti a le Spot on News e whapea o le totelo tangata na Māori liu sa alipotia mai le ai Kentucky lea na palasi i aile tusa o le fitu i nisi le loloto o le Swatimu mai longa o na lofia ai le Kentucky River i ta whenga mamafa. Wala pota ia ma whautua i na ai le kowana o Kentucky o Andy Beshear i a tangata i na ia whaitete ma ia tautua na ia winga whaale tonu ma le lolo wale tau o loa afia ai lea vaenga tele o Amerika. I leisi vaenga o le tātou tala, ua whanga solo i le teimi nei suanga leo i le maliu o se li i le ai o Hastings i le pōle a so sā. Wha i loa i leo e whapea na lipotia mai pe tuksa o le afol se furu i le pōle a sā e ani tangata o lo tau i fusu i lunga o le tele i Hastings. Na manua ai se li i le misa sa awinatu i le whalemai Hastings
ai na umailo no le se teimi muli ane o lo fa tau sanga ina mai leo I le pitanu u ma malo le tunu e ve so niatu ini fa amtalanga I tusa o lea fa lave I le temi nei, e le ima whai lava o na whaatala no ina e leo I tangata to tolu ia o lo tāwhia I le whalamai na manunua I le whaalawe tau ta vale le na maliwa I se tangata I le nu o Martin Barra I le vai aso na te nei o le nei whaalawe na wheto ai aise ta vale le titi ma se wila no wha I le awala ingoa o le Pirutanga Road I le aso tofi na te nei to tasi le na maliwa ai Lauano Ati Ilaoa I tangata e tolu o le o whaamauni mai e le ofisa o le komisina maurunga o le malo Peretania o lo ofisa soani I lato I tangata Peretania ia na awhia I lea whaalawe whaelo mai e le ofisa le leo e le whaia ni modianga e tusa o lea whaalawe I le teimi nei o le awalan tupu ai le nei whaalawe na amata mai ai le tausanga I lua hawhisa furuwalu o na whaataro sangaina I tangata o lea vaenga o le tunu e le tau na whaapa ui lalo le maurunga whaatapula aina o le sawa e o ai ta amale. O le malai lele whaale wao maloa ka lai estete le ua mua I malai I le whao ngā ina ai o se ta vale fui mua alu le eletise electric whaelo mai le pulenga o le malai lele o Christchurch o le whaatawina mai o le neita vale po le loli fui mu le tise o se vaenga o tau mwhainga e tau tui titia kasa o ona e mafua ona o afi o ta vale alu le pensini whapeha ma le suau ai maise ai fo I mawa lele Pita ila o whaelo mai le li professor ingo ia James Hickam o le University of Griffith University e le titi la whai o kasa ona o la whaasawina mai I le whaonga ina o le neita vale fui mu I le malai lele o Christchurch. Ta ua Hickam o se vaenga tele o kasa ona o lo o masua I le ea ma le sio manga e maua mai lea mafu mai ona o lele e tu se whaalua ina ai le fua o le te mao a inga o le tunu o le fua o kasa ona mai ngā luenga whai I le malai lele le nei o Christchurch e tu sa le lua se lau valu se furu tone o le karaponi po le CO2 I le tausanga o le fast fuma le 5 tone o le nei a whainga po le sifuru ono pasene o kasa ona ia e maita avale fui mu uma o lo o whao ngā ina I le malai lele o kalai stete. I le Aio Palmerston North ua whaasala ina I le sifuru whamasina e nofo waba ai ai lo na whale ia se li ina whamao nia lo na solitu la fono ona o le Sāmoa ini te maita I whau po ni papes se lua na mo lia le nei tangata le tula fono mo le pui o meola le Animal Welfare Act e le whaalapo tonga le SPCA ona o lona sasaina o nei I whau I se la au ma manunu ai ia puppies e le ngata le full pharmacy ua whaasale nai o ia ai ua whaasa fo ia le whaamisnonga ona te whaia sana te I whau mo le umi e fitu tausanga o lumana I nei I tālonga se furuwaru tau sanga le matua o le tau le New Zealand le na manu malo I le ipo le laulangi le ta'alonga o le whaase e le kiona le FIS Free Ski World Cup I le ai o Calgary Alberta I Karnata o le nei talavou mo le nua Wanaka I le motu saute e ngo ia Finley Melville Eves o se New Zealand pito I le ititi lea ua manu malo I le ipo le laulangi le nei fo I ta'alonga o le Free Ski o se teimi mua lea o tau vai o ia I se ipo le laulangi mai o se teimi mua fo I lea ua malo ai lea tā alonga. I tanga polo whaalawao malo le amalanga mai le li New Zealand o Danny Lee e tau wā I le tamansanga o le New Zealand Open le o le a whaia I Queenstown I le vai aso a sau o le teimi mua lea o le a taalo ai o ia ma tau wā I le New Zealand Open tanu ona ave o ia ma professor I le suruono tau sanga o mawai o le nei li o lo ta alai fafo I le Live Golf League mai na whaaria hapea o ia o stasio tangata tāpolo I longa New Zealand o le au taua I le tamansanga le New Zealand Open I le nei tau sanga. O isi ua whamaunia malanga mai mo lea wha moe e au fiai le li o Stephen Alka o Ben Campbell, Daniel Hillier, whapea ai ma Sam Jones. O lona se lau mo le whao New Zealand Open o le a whanga solo I le Millbrook Resort I Queenstown mai le aso lus fulfito February
e o atu I le so lua o mati o le tausanga nei. Ia o le whai unga le nā le vaenga o Tala Fou.